Mundu umwe ni akuite guku angi ikumi na umwe makigurara thutha wa matatu ya ukui wa muingi kuguthana na rori ya gukua muthanga barabara-ini ya Mutarakwa guthii Mai Mahiu kaunti-ini ya Kiambu. Kuringana na aria meyoneire mutino uyu, ngari ino ya ukui wa muingi irerikana kwaga mburiki na gucoka kugutha rori. Mutino uria utigire ndereba wa ngari ino akiurwo ni muoyo wake, huku angi ikumi na umwe makitigwo na nguraro. Na rori ilikuwa imetoka Mai Mahiu, ilikuwa imebeba mchanga. Ndo sasa niza nikatoka huko juu, ikakuja ikagonga hiyo lori, na lakini tunaona ni breki Nissan ilikosa, ndo maana ikagonga hiyo lori. Muingi uria wikaraga hakuhi na haria mutino uyu hanikire ni ucakaite wongerereku wa mitino barabara-ini ino. Riu makiuria honge citiganite hari waki wa barabara na wikiri wa miruri barabara-ini kumurika barabara ino weru niguo kunyihia mitino iria ikoretwo ikihanika. Idara ya kera ambayo inahusika na barabara ya kwamba tumeshuhudia ajali mingi sana katika eneo hili, na sana sana hii eneo barabara ya Ndia, waweze kutuwekea zile bump ili tuweze kupunguza gari ambazo zinasonga kwa mwendo wa kasi, tuweze kupunguza hizo speed. Aria magurarire ni maguthukirio thibitari-ini citiganite cia Limuru kwa mukiro rigitani, huku mwiri wa ndereba wa ngari ino ya ukui wa muingi ugitwarwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Tigoni. Hao wengine wamegongwa sana, lakini wamechukuliwa tukawaweka kwa gari wakapelekwa huko Limuru. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni wa ng'ombe wa Maina.